Hello my people, mwe mudukurikirana kuri Fofo and Bitrate TV. Tubaye kaze wewe wakoze subscribe nawe utarayikora ikore kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Na ndetse mukomeza mudusangize ibitekerezo uko dukwiriye kubigenza. Asigaye ko murabona ndango ibintu uko bimeze neza. Ahanga niho tugiye tuzadukorera buri munsi. Tugiye tuzatubana nyine twatubereka igisagara kuntu kimeze. Asigaye dufita amakuru yacu. Asigaye ari amakuru ejo bundi batangaje atari meza. Bavuga ngo ari umukobwa ngo asohoye video ngo yambaye ubusa. Sibyo? Ira video yayikoze kera tarakizwa. Yayikoze atarakizwa, ira video ni ya kera ariko ku buryo mwagenda ku uploading inkuru mwamukora ngo ibiki ngo muyumbe ngo azayirwa ngo asirimba ngo ariko ngo ndore ngo kariyambika ubusa, biriya bikoze atarakizwa ataramenya Yesu ngo niki. Sibyo? Ariko ubu ngubu nta kibazo kandi mama ugenda ukomeza umurimo nta kibazo n'ukuri. Ni benshi bagiye babikora, si wewe wenyine. Ndore sinigitangaza tunumvishije ngo bikoze biri, si wewe wenyine. 2025 muzi ibintu zacicikanye. Ari abantu bakoze inkuru nyinshi ngo abantu basoye ngo ama video bambaye ubusa. Naje narayikoze ariko birantabwa ari byiza, naje kwicuza nyuma impamvu nabikoze. Sibyo? Biza byinjiza ariko kuvuga ngo kuragenda kuri YouTube uka-uploadinga bena zira nkuru ngo ari umukobwa ngo wasoye ngo video yambaye ubusa, ntabwo ari byiza. Kandi abanyakenya cyane natwe tugize kubagarukaho. Hariho umwe bita Grace. Sibyo? Ari amakuru twe tuzi ntakibana n'umugabo. Sibyo? Ese wowe niki mwatandukaniye? Ndore hari amakuru menshi. Tete tutoza ngo twama tuyavuga ngo nukunuko. Uzubanza wirebe mbere yo kuvuga mugenzi wawe. Turi mwisi. Dufite intege nkeya twebwe twese. Umwe azagura munsi undi akagwa ejo. Niyo mpamvu dukwiriye kwiyanganirana mu bibi no mu byiza. Si byiza kugenda twadusebya abantu ngo nukunuko ngo yasohoye video ngo yambaye ubusa. Natwe tugize gukora ibyanyu. Ka Grace niko nayibonye ka uploadinza wa mbere. Ura Grace wo muri Kenya uri gukora kuri The Family TV1. Sibyo? Nase nigeze kandi kumukora izindi nkuru kakoza amafuti be nari. Ese wowe uzubura izindi nkuru woga ntangaze zizima. Uzubura izindi nkuru wotangaza aho zizima. Hariho nundi ngo nimbari ngo GB Magic nimbari inde. Muzamugenda mureke biriya bro. Kandi Kenya nimwe mugira bene ibyo bintu tabandi. Mugende muzamureka muzamukora inkuru zizima. Sibyo? Showbiz genda ukore ku wundi nkuru wenda wundi uzukora benda binuza ukora umunyamakuru mugenzi wa genda mukore inkuru mutukana na ariko apana kuzana no ngo ibiki ngo abayumbe ngo ibiki. Birasi byiza. Uno munsi nshobora kugwa nawe ukagwesha. Isi ntiziteguza. Uno munsi ushobora kuba umunsi mwiza kuri wowe ejo ukambera mubi. Ariko si ngombwa nimba nkoze ikintu kibi nawe wamuza wamukirira muri cya gikomeri ukomeze ujyanisha umutima wanje cyangwa ukomeze wamamaza ubutumwa bubi ngo niho ubona ngo amafaranga ndantika tumuhemuka. Amafaranga uzoyajya shire byama birangira naho ari kuzokwicuza nawe nyuma. Niyo mpamvu nambabwira muri Kenya mugende mureke ibintu byo gusebana. Nimba ari showbiz mugenda mumenye ukuntu muza muyikoresha, ariko mureke ibintu by'amatiko ngo nukunuko. Nakandi nundi muhungu ura muhungu wenda novuga bazavugana. Je sinje kwamamaza bene izo ababimenye barabimenye ariko nje kwiyama cyane. Hariho karagahungu bazavugana k'umuhungu muzima. Kuragenda mukavugana n'umukobwa akakwereka ibyo akweretse byose, ariko kuragenda ukabika video ikarinda nayisokera hanze. Ese wazo uyifatira iki? Niki ni iyihe nyungu? Uramusebeje arasebye ariko kurumva, ariko nawe ari kintu usize kitameze neza. Sibyo? Jewe yo nkumenya jewe kurumva nari kugukorera inkuru gusa yawe wenyine. Nawe ntitwobura amafuti ugira. Twese tuzadukosa. Ariko si ngombwa ngo wamugenda wandarike mugenzi wawe kuri. Twese tugira amafuti. Twogira tuvuga amafuti yanyu. Ari abantu benshi tuza amafuti yawe. Ariko ndore tituzatubeza umwana. Kuko ndabizi ibyo wakora uno munsi nimba wakora ikintu kibi uno munsi ushobora kugikora abantu bakabimenya. Naje ejo bundi ushobora kuba ari njewe kasubira nkagikora. Ese koza inkuru yawe naje ejo byanje bigasohoka mukankorera inkuru sinobabara. Niyo mpamvu mu buzima tugende twige kwihanganirana.
ntabwo ari byiza pi. Kandi Kenya, abantu bo muri Kenya cyane cyane ko mwigize ngo ivuzi ngo tawuzu bavuga ngo ibiki nibiki, kurumva mugende mumenye gukoresha YouTube, tibakange ko murumva, tibakange timujya amafaranga mu gusebya abantu, mu gusebya abandi ngo niho ngo mubaho ngo mu buzima bwiza. Uzokora inkuru baguhembe kuri iyo nkuru amare binashire, kurumva ariko hari igihe kimwe nawe uzotekereza uvuge ngo ese kubera iki nakarankora ibi ngibi, nubwo wakora ukajya amafaranga angana kuri sibyo, ndabizi ni menshi, ariko ari umunsi umwe nawe isi izagushika ukamubona kaho yabaye ntoya. Ikindi abahungu tugenze tumenye abantu turi bo, sibyo, nimba uhamagaye umukobwa kuri call video mukamubwira jewe nshaka umwereke ubusa bwawe, nimubikore titunamenye n'igihe byanabari, ariko apana kugenda mwamufata ama video. Ikindi abahungu mugende mumenye kuntu mwitwara ku bakobwa, kandi nimwe mwamubasebye tugira ngo uriya mukobwa wenyine aragiye ari recordinga cyangwa ngo yaratekereje ngo yambara ubusa abyerekana, ntabwo ari uko yarabikeneye, ariko n'ukubera wewe wakoze biri nubwo ntakuzi, sibyo, ariko sinavuga ngo umuntu ufite ibitekerezo muzima ngo yogenda akakora biriya bene biriya bintu, ntabwo ari byiza pe, si byiza, sibyo. Abanyakenya numenya gusa ko wakoze agakosa kageze muri Kenya, uzomenye kera ko wagiye hanze, bigize ibihangange ngo tibaza bavugwa bande banyamwiza ba GB Magic ba debut bande bariya bose nabakado. Numenya gusa ngo bafite inkuru yawe wenda wambaye ubusa cyangwa ibindi, gusa umenye ko ari amafuti, uzomenye kugiye hanze nande zo kwa mugenda, ahubwo ubatange ubabwire he nakoze kino kintu ushaka kwirega bataranagisora, sibyo. Ariko namwe mugende ndore mugende amafaranga ndore ntatume mukora n'ibintu mutari mufite gukora, sibyo. Bene bino bintu abanyamurenge sinzi nimba twari tunabigira kera, ariko bitangiye kuza, media itangiye kudushuka, dutangiye kuvuga n'ibintu bitaza bivugwa, ko murumva hari abantu bo muri Kenya tuzi bafite amavideo, sibyo, bayasohoye, ariko si dushaka kubavuga. Hari abantu batakibana n'abagabo kubera kwitwara nabi. Ndore turabanyantegeke ariko mu ntege nke dufite, sibyo, tuza twihanganira. Nawe tuzogera ngo ibiki ngo ari igihe nawe uzokora ikintu ariko ugasanga ico kintu nawe kikumereye nabi, abantu bagishizeho, urababaye ngo ikintu bakoze ngo ibiki nibiki. Niyo mpamvu nankubwira wewe uzukora bene birabi kugenda waseza abandi, stop, genda ubihagarike. Nura mungu wakoze birabi ugenda ubihagarike. Sinkozi no nkuru kugira donc views ngo nukubera ngo nshaka ngo gusebyura mukobwa, nimba yarasebye yasebye igihe bamenye ko yasohira cyo gihe yasebye, sibyo, kandi abantu barabimenye bene